Pamirsa sejroning dudonan upacara pitrayatnya umat Hindu Bali, wenten pahan utama ring pemargin upacara memukur utawi katah kebaus ngerorasin utawi nyekah sani kemargiang wusan upacara ngaben. Tetujuannya antuk nyuciang sang pitara utawi Atman sedurung melinggih dados Dewa Pitara. Edan memukur inggih punika upacara ngening kesemertinin pinaka penyucian utawi pebersihan. Upacara ngening, ring upacara memukur dia segulingan kemargiang nemonin Raina Tilem, megena ring beji pura Taman Sari Banjar Lebasari Gulingan. Selain saking upacara pitrayatnya, rumasuk ring upacara memukur, sani kesemertinin antuk penyucian, utawi pebersihan sang pitara wiyaden atma. Ketahnya nih, kemargiang ring genah-genah wit ning toyel, utawi pancoran, sani pina ke Cina wit ning kauripan. Ring genah inucap umat ngerara tirta ngening, sani pacang keanggen ring puncak upacara memukur. Kewentenan toya suci utawi tirta inucap mautama pisan, anggen sarana penyucian, munggah ring dresta ring Bali, memukur sani taler madue semertin penyucian, wenten taler upacara sani madue unteng sani pata, sekadi ngangget don bingin, sani pina ke palatan sani mabinayan, nanging mekekali inucap pahan sani nenten side kelempasang, saking pengupaya antuk nyuciang sang pitara, utawi leluhur, ring pemargin upacara memukur utawi nyekah. Upacara ngening puniki kebuatan anggen ngemit kesucian spiritual, sedurung sang Atman nyuju swargan, sani pina ke Cina Bakti, para perti sentana majang leluhur. Indrawan, Bali TV.